Hrvatska pošta d.o.o. Mostar je jedna od 3 javna poštanska operatera u BiH. S raširenom distributivnom mrežom širom zemlje osnovne poslovne aktivnosti uključuju prijenos pisama, paketa, predmeta te usluge brze pošte. HP Mostar ulaže kontinuirane napore u pružanju velikog broja financijskih, maloprodajnih, marketinških, digitalnih i drugih usluga. Sve navedeno možete podrobnije upoznati na sajmu uz pripremljene nagrade za posjetitelje te ostale zanimljivosti. Drago nam je da možemo ovako izravno našim korisnicima i svim posjetiteljima predstaviti sve novitete, a ove godine ih zaista ima dosta. Poseban naglasak bi stavili na novi način preuzimanja pošiljaka brze pošte 1323, a to je upravo preko postboxa. Dakle, svi posjetitelji sajma koji dođu moći će, ako žele, dati nam svoj broj mobitela na koji će onda dobiti SMS kod, unijeti ga u postbox i preuzeti prigodan poklon. Mi uvijek pratimo trendove i baš postbox je jedan od trendova u razvoju poštanske tehnologije, tako da mi smo isto se odlučili na taj korak i evo krećemo u narednih par mjeseci ćemo područje koje pokriva Hrvatska pošta Mostar pokriti sa postboxovima, tako da će svi korisnici brze pošte 1323 imati mogućnost preuzimanja pošiljaka u postboxu. Naravno, već tradicionalno predstavljamo i novitete iz asortimana Devija dodatne opreme za mobitele, a za petak smo pripremili jednu filatelističku poslasticu, naime proglasit ćemo najljepšu poštansku marku izdanu u 2023. godini. Također smo radili i na proširenju društvenih mreža gdje smo implementirali Viber poslovni kanal i ove godine promoviramo i chat bot unutar Vibera Hrvatske pošte Mostar.